Сәлем достар, сіздермен бірге мен Фоксиге жет. Бүгін мен өздеріңіз көріп тұрғандай кітап Vice City жазып қазір емес, әлі 10 минут па өтті. 10 минуттан сәл ойнап көрдік. Біз бірінші миссиясын орындап қойдық. Мен өзім түсінмей атқанда, қазір біз екіншісін орындаймыз. Al kеттік. Бірата өтіп кетті. Қашмай. Қағылдың. Айтатын жоқ. Полиция. Андай. Это один. Это полный. My hair looks damn good. I'm going. Easy olay. Easy tapsana. Қиын тапсырма. Бірақ компьютерде ойнаған. Tamam bir қиын yorulmadı. Yorulmadı ой. Матчкалау отырақта. Кеттік алматчық. Мынау күшті олақта. Анау мотоциклін тұнады. Ой, бұл ұштыққа супермен. Ұштықтаға түстік. Бірақ, Томми, сен супермен болмайсың бәрі. James Carter. I'm James Carter. Banlima bu neşede. Saat. Evet, 5 karı. Oha. Cata versin. Bunu da ötkürürseniz. Oy, üstlerinde misyonda olmayamayacak. Buna çıkırsın ya vara. Şaşırdım. Ayak kolunu da olsun. Şu konu kelbi. Şaşırma tek şaşırmadım. Utanmayın da silah. Anahtarımız. Vay be. O kaç bu asıl. Kocaman karı vardı. Kakasık bitti adam. Kakasık bitti. Kakasık bitti mi olmuş? Telefonu aldı. Biz onu çingince kızaydı ama. Mattık ama kalktık da vurdu.
real chatty. You want some too? Hey, chill. James Carter. want, brother. Oh, yeah? This way. Çıkır hatta. Bırak şunu. Давай. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun shop, it's a couple of blocks away. Машина içinde iyileşin. Tremen misin? Karta karamaya falan. Karta karamaya tuttu. Böyle cüzdo. Satılanız mı? Baktanız. Bir de bırak. Bir şey yoktu. Cidden. Bir vakit şimdi. Beşinci ay. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching. Tommy. Dostlar, sizlerге videomuza like basıp kommentariya жазыңыздар. Келесі bölümü çıksın desеңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. 15 лайк па, 10 лайк па жинап тастаңыздар осы видеоға. Ал достар, лайк басып комментария және подписка жасап жіберіңіздер, өтініш. Ал қош сау болыңыздар.